ra lo tšheletšatšeng le lekgono le la bohlano nna ke sa le Mankoko baby go taba yaka le Mankoko baby le lekgono le re na le o mong iyo kore ke re le ke botšiša gore ga botse ke dilo tšeo di dirang mo bophelong o dira di ra tše dingwe tša go gana go fela motho ke ra molao ke ra metlae ke ra kgwebo ke ra mmino a ke tsebore ke e feng e leng gore ga e dire gomme ke e feng e leng gore kgone go beya borotho tafoleng ka gare ga tsona ka moka ge o le gore nyaka o motseba bokaone re šale morago go dikgokaganyo tša la yago @Thobela FM yaka YouTube ke meleng gore o tla mo hwetša wa mo kwa wa mo theletša wa tseba ga botse gore ke bela gore ke bolela le mang ashu Mr Chase wa mo tseba bjalo Thobela Thobela okay a rona la kae ke rata ka mokgo mimielang ka gone ya rena yo yeah okay pele ga re tsena le la go tše dintši Mr Chase ka metlhe ke go bona o apere kepisie o apere ba ka nae go diagalang ka tsona o na le teporo tša go ya o bona ya tšhaya ye o bona Mr Chase comedian a o bone yo la ba nnete yo le mongwe wa disutu bola ba disutu ke mang ke nyaka go tseba yena Yo la ke re- ka maina ka paseng a tseitse le bana yo la ba ka yo la tseitse yo ke yena yo ka tsetshang le yena ka bua ke I speak ke berintho okay ka mabitso la ka paseng ka ale bua ba bo mang mabitso? maina la nnete ke nna Hamilton wa Magothogo Hamilton Magothogo o bo Moratharoni Magothogo ke nna lasbona ka kwae o motse gore Mankoko baby o re a dumele motho ebile ya ba molaodi wa kwa mananeo bona mpulela ditsela tlamone o motse gore ke sa gopola re ke ile go rutse ka lebaka la gago no ke a leboga ke da mmotse o mo fitlhile moletso wena Hamilton le Mr Chase ba fapana bjang difference e simple Mr Chase ke brand yeah that is portrayed by Hamilton ka sepedi sa gara dibuka ke tsebone re ta rekeng mara Hamilton ke nna wa nnete then Mr Chase ke brand it's more like a character or a role so ke character e ke shumisang for ka mo industry ya entertainment okay yeah Mr Chase o dira dilo tše dintšhi a ke tsebore ke re ka nako e tena goba motlhomo o dirile ye wa fetša wa dira ye ke boletše ke boletše gore o ra mmino o ra metlae o ra kgwebo o ra molao ka gare ga dilo tše ka moka ke e feng e leng gore e hlatha Mr Chase gore ye ke nna ke leng yona no ba tsona ka moka o di fapantšha bjang a kere yo gore ka re ebile ka re ke shumisa leina le le ka mokana tsona mara e ya lengwe ke reng e ya le gore na mang o ntse ba ka tše dife okay o na ba bangwe ba re Mr Chase o na re mo ratang ke yo wa opela o wa dijuku a re mokwe okay ba bangwe ba re na re ra dijuku music o ka re wa apeletše wa gapeletše le bana so ya le rena mongwe o ntse ba ka tše difeng okay mara ba bantši ba ka ba bantse ba ka Mr Chase wa o actor because ke believe gore TV e bonwa nationally okay ke nyaka gore re bolele ka a ke tsebore ge o le ramolao le gona o sa ipitša Mr Chase ba ke Hamilton ka kwa ke Hamilton ka kwa ke Hamilton wa disutu Magothogo Mr Magothogo ka sebele re ntate Magothogo nke re lebeleleng gore taba tša boramolao le ditlogetše tseleng goba le di feditše la re ke tsenele ka gare ga metlae go diragalang ka boramolao le tšhabile o sa fa di-article okay e re nke le botša nnete akere o ba ramolao o nyaka nako okay o nyaka le focus gore else o tlo jisa bana ba tlhokano ka di-case ka kwa ba tapantitša ka baka lao ka re a wa beselo ka kua khotho lo tša wa re tsamaye botse so di nyaka nako so ke di file nyana pause then maybe ngwago latelang maybe o July nka nananyana a bedi ke bona ka re lo tše ke nyaka gore accomplisha ke toba ke di ya ke accomplish a re nape re boele tebeng ya gago ya metlae ye e tswa kae mo go wena o ke neng mo lemogileng gore mane ke na le metlae goba o no gola wa belegwa le yone ge e le gore o na le o belegwa le metlae nna botse ke tswa ka family e leng gore ke batho ba metae ke batho ba metae le le gore mara a se ba o performa mara ke batho ba leng gore o dutse le bona a ona re o se ka tsheya o thoma ka papa ke motho wa metae bodi ke tšho le bana ba le bolelang ka bona le rone mo go ke motho wa metae so ka eso re batho ba jo ba metae then mamaka verbally ke motho wa mantswe la o tsheiša la bona batho ba mantswe o tsheiša kore a nyaka go boja something o boja ka lentswe lengwe la o tsheiša so go je le gore ka moae re a gwerana nyana ke metae everything then
ba baka ke motho wa di-character tse dintši ene ja go tseiša so rola ra re no mo tshegatshega gore okay ya so e tswelelana moo so e tile ka mogane o win then ye ya go ba stand-up comedian e thomile o bonela too much ko kerekeng ke mothonyana wa go tshwara di-item tse tša di-entertainment la bona bo dirafolo tse bele always ke tshwere tsona di-item tse batho ne ba tsheya too much le nna ke na go bolela something ke batho ba tsheya kere batho ba tsheya nna then later on ke thoma realize gore man awa ke a tsheišanyana o kare so ke le kare ke bona salesman la mona salesman ya salesman ke motho leng gore o ile ara ya performer I saw myself in him salesman I think engebe se ka ba ena maybe nkabe ke sa ba le the motive ya thoma ya stand-up comedy so ke mmona then I pursued the path then Joey Rabapane o ile a hosta the first comedy show ya go Scorsese ka 2018 ka 21 ja December o ka se go nga se lebale e be la mathomo ke tshwara mic ke makopela a batho ke dira metae ene ka bolaya yo a batho ba tshega then ya bona ditsamaile so ka ba ile ka ba lla ke salesman ka ba ka kgona ba ga o silenyana a mpontsha molele molanyana then ya ba gona o ile okay Mr. Chase ape ke na le go fela ke nyaka go fapantšha Mr. Chase le Mr. Makgothogo ka re nga se bitse Mr. Makgothogo ka gare ga metlae ke ne mo humaneng sebaka sa gore ka morago ga gigiwa ko Scorsese mo rileng jalo gona nka tswela pele ka yona metlaeng ka kgona go beya borotho tafoleng after event ya Scorsese ka go University of Limpopo la mo tseba Elaning Skobo yebo o ba dirile comedy show ye nngwe yena le se jovial so ka gopela open sport then Skobo ampha open sport ka bolaya yo me open sport mara ke bile mola ke headliner perform over 10 minutes ke joka ka khoso fela I still remember ke na sana le video yona then ke mo gile ka bona okay mo ke a tseisha then bambuka go Sweet Pops ka bukwa ke Make Joe ka gwa staging bambuka hape ka no gwape go gwa mo go tlhalose go diregile go gwa staging gore o no lo joka ba tshe o joke ba re true wa re joke ba re true go diragalang ka gare ga gago go wena o nagana gore o kgona go tshegisha batho ba no go lebelela ba sa tshegisha o ba le so many mixed emotions a o tsebo rena gore o ngwe wa ke tshola o gore ke apeletša la bona so can't no nna ke le ka se realize phapano ya audience or audience ne ke performela for the past 2 events I tshwanele ke nna mo la ke re 1 2 ba re true 1 2 ba re true yo ngora molobedu a tsamaye mo man yo a ke dimo go ba bona le tšatšing leo so I ka dula fast ka go ya fast tsene ka thutanyana molela mola ka thusa ke rile ke to boya ba kwa ka we ke rile ke to boya wa ke Mr. Chase ya no le mponang ke gona gore ke reke diaparo batle di rentre le dikoloi ka yona meta yone go duka baka la gore gona le ba batho ba reng re dira metlae fela go dira metlae ga rena se metlae ya rena ke go šoma gona le motho le ngore a ka tlogela mešomo ka moka lebelela metlae ya mo direla gore a kgone go reka diaparo a tlhokomele le bana ge le gore ke papa ka gae o ka dia e do ba re mara e tlo ba nyana boima especially le rebile a o tseise kudu akere o tseisa moena akere a o tshwane o kry di no a o tseisi to a point ya gore wena o ka bukua every weekend o no o tseisa le la gore kene re mola o ka re di-comedian di ya shortraneng ra o phetša ka wena so e nyaka gore o lesa mmereko wa o for comedy bo o shosho ya re wena wa tseisa o feta batho ba ka moka ba o tseisa too much to a point ya gore ba ka o buka every day mara and then ye nngwe ye re bana problem le yona gore the standard of comedy in Most Africa a yo se be level ni edu damile mo yo ka baka la re gona le di-comedian tse dingwe bara metla ba ileng gore motho o dumela gore wa tshegiša kore ebile go ka botsa Mr. Chase gore a o tshegiše batho ba bona go fetša o fa motlhala gore o ile kae wa gwa kore wa no yo o ka re ke a bona o timile go na le batho ba bangwe ba ileng gore a ka no tswela pele a ba re le na le ngwana gore ke a le tshegiša mola batho ba go motse ba dumela gore bana ba na le metla e leng gore batho ba irata ba dutse ba sa tswisele ba sa tswi maswe a kere o na le monno mongwe ba re ke PLO Lumumba o na le bolla bolongwe ya re a good dancer knows
when to leave the stage. Yeah, so sometimes o lwa stage before o ke embarrass. Kore as a performer o tlamehile o be le this thing in you ya o assess the crowd rena how are they receiving me. Pele ba bangwe ba leka this thing kore motho a elela mara wa go re keng o bora batho ba boreya se Mankoko. Batho ba laba ka wena ene batho ba boreya, so you must know when to leave the stage. Ongwe o no lo thoma botse ga o yelela too much wa tsenya ditaba. Okay, nna le wena re bolele ka batho ba ileng gore batho ba lapile, batho ba go betse menagano, batho ba shumile ngwago ka moka ba tlile gae. Ge ba fitla gae ba hwetša maemo a sa tlhakane, ngangego ya kgopolo e tšwela pele. Ba nyaka batho ba go tshwana le wena gore ba kgone go thaba. Nko o dire gore batho ba boe ba lokologe motho a go lebeletse gona jalo go taba ya ka le Mankoko Baby a no ka hwile ka ditshego. A ke nyake gore dira metlae ebile ke re dira metlae, ke nyaka o bolele le batho ba ileng gore ba tlile gae dilo a di tlhakane mo go bona. Awa ke le nna ke benga se di metai pele ke ja mo ka re camereng IDA se nga botsa so sona gore ke ne re image wa tsoma di ka mokana mo rena e le re bona re le so bile re le di gopana re sa ole re imelwa ke mejolo e re le mo mojolo o boima mojolo o boima o re boima o bona ebile too much no go jela ba sa o nyaka wena o se aware gore o tra ba romantic mola or good morning ba re why ene bele di break up ya di bona ne di sha ba khona o thalela hore a o thomphi ba wa betha batho break up ya ba boima ke le re ba o thale o sa di aselo o wa buisa ba re no, the problem is not you, it's me. Ba re no, you deserve better and o re wa lebelela better ke yena o be o tokara go mo jara motho modimo e re nna ke be wena o be nna o to bona re kene better kwena a o nyake better e ba re heta se Mankoko ba gona o heta ba o thale o tsena kae ka masa o thadie poto ba o thadile pelo e bomba speed o thadie poto wa pie o di papate o rumola o re wa tshola o le more a wa light stove ke motho bona gore no pelo bjale masola mmele a latlhile dithunya so re imetse ka moka batho ba modimo batho ba le mae re imetse ka moka ene ke thwa ke ya banna ke reng a re beng le tšhelete gore let's just work hard re be le tšhelete, you'll realize gore batho ba o khuma le ba o sokola ba tshwana le ka moae ka moe ba khala ngwana batho ba bedi ba tshwana ya go city bowel ya ba khala ngwana o khona o sa mag wa 4.5 o dura ro push mo fase ya ba mkhala ba Quinton upstairs. You are grounded, no more TV game, no PlayStation, no laptop, no going out. Rena ba o thaka ngwana o sa blade ngwe ya 450 ya o kgerua ka motlhoko ya o ba le 9 years e re push ba ngwana a ke sekore to ya we ngwana nka mkhoba o khala ka ona o tona re ka mo a o loki ka mo ene batho ba o khuma le a tseba bolena ke shole na ka no la sona ka no chelete batho ba o khuma ba khona go golda na chelete ngwana go golda my chelete, it is understandable ngwana fe ma 6.6 e re matende bo ma batho ba balabala tlotlo ba ro senda a rena o golda bo ma 85 rand fela o re wa nyaka motho a emeso a ro janna wa paranna o thapa ka nna o rwedi ka mo 9 months o go puso rena 9 months le mbarizana la le chelete ke nga chelete ya ka nna so a re le chelete o thomodimo o tere go o phela phelo sharp. Gona le batho ba bangwe fetsa o bolela ka mogolong gore batho ba ke le bona o le gae o tseba le karapa la gago le etle go fitlhela go tlhale le go botsa ona ka mo go fetsa go bolela gore a se wena ke nna. Gona le batho ba bangwe ba re ba tlhalelwa go rata kudu ke o rata kudu le chase ka o rata ka go tsoga ke go butshoro re botsa ga botsena mo montshare papa o jile thapama o robala ga botse baby ba re la tsoga man la tsaba ke ntho ke twa ke bolelane sometimes it's more to do with ka mokgo re butsweng ka ona rena batho ba bantsho especially rena re ruletseng go magaeng we were never taught about love.
we know nothing about love. And that's one big factor it contributes into the gender-based violence. Now we never taught anything about love. Okay. They can eat pizza in front of bana. Imagine your own parents, they don't care about you. But live for, you must share that thing. Even with the cold drink, unchu fisha, ba rome go le ka mata o fisha. Mara o boya ba re bula ba no cold drink la. Mola nyana o se nyana mo. Ba lefe ba re tshwarana. That's how we're raised. Not to be love. And that's why this generation we are rotten. Generation ya go feta ke yone ye jori e re senje. Bangwe ba go tshika mo eleng gore ba baola ba bona papa bona ba betha bo mma bona to come nice. Kore ba bethe mmao to point ro pain level e kwa go wena kore o feel gore ka ba tsana mo bara bona bethaneng nna o le ngwana. So we were never taught anything about love. Rena bona le sorry a jo motswadi a re tsebe ba. Oh sorry ba khale o ro bo jo sorry ngampane ba tsame ba sa bara mo strateng. They will never tell you I'm sorry. Morai ya go fridge ni kwa o ntshela gape o je ke sorry ya ona le I love you ya tswa motswadi e wim bona jole bana ba rena ba khona go botsa gore mount makudu ke lapi pele bo ka se mara le at least no le khona go botsa bana ba le re ngwana ka I love you I love you mom rena mona bona you could do good they will never appreciate you exactly so now our self-esteem as well suppressed there's nothing good about you so our parents, they killed our self-confidence, they killed our self-esteem. They never taught us anything about love. They never appreciated us. They never taught us, sorry, this is how you treat a woman. Okay. O ka se bethe mosadi pila ngwana o ta expect hore yona ola a ta tshwara mosadi in a certain way. Which way because I tsebe. So no, motho a botsa re a rata too much. Wa chua. A o tsebe that thing is foreign and alien to you. A o tsebe o nrata bya ngwe you got a problem. Ai ke le gore la go gona bela gore tsa go duka re tla ba bothata ka baka la gore go leng ga rena go sa tsebe lerato o tlopalela go go fa motho lerato le leng gore tshwanetse gore a lamogele ka diatla tshepedi o tlo montshosha ke se leng gore se bolela ke Mr Chase ke dumela gore nna le wana ga re bolela gona be re shatse ke matšetšinyana fela gore tsene Christmas di 25 December di fitlhila gone ka mogomong re ka se boele morago e fela a re sa phedišana re le meleko le metswalle a re sa tsenelana ke eng ntho re ka e dirang gore gone go boela go Christmas le leng gore beng ka tsena ka ga magothogo ka ja ke lekulugile bile ka ya ka tsena ka ga mamang ka ja wa tla ka ge shuraja go snaela ya gore ngwana ka no bo ya loma ke malamo la tsaba re dilo re tsinji mo kae dilo di ngweji okay di ngweji billing di ngweji di be di titlo ka re asasilo gale banna ke bona ne ba rena so di ngweji di be di sina the power to can voice out their opinions. Biale mo la ba ileng ba khona o ba le a say. A ke le bona re no ibile ka re le faseng re embrace ba sa di too much. Ene ba sa di ka thao a le ratani we a sipiri. Ba sa di abadwane ba sa di a le last this chomisa le last. O go bona se last ka gore o ne o mongwe a dire mo sala botse then yo mongwe sharp. O re mongwe o botse yo mongwe o bifile. Ela ka botse ka mo ka ba sa di abatwane. Okay. Kore o tamenyana o no ba le phapano nyana. So bona gola ka mo gae ke kwa le lora a ba botsinna. Gola ke twa ba bolela le tshumi engwe ya bona ka maki. Ba bolela ka mo go dira maki o lo yana ka ona ba ona le pelo empe ka ona. Tomorrow nga se. Tomorrow ke twa ba bolela hampe ka borangwane o ba ka bo matja malome. Ka bosuka pala go phurulwa ke le ngwana re ke ka go ka because of ke tule ba bolela so nambile yengwe ke ane ya re rangera re mema boding again mo ya ke re ba bolela ka no ka parable
e ba re no motho wa o setse morago ke yo mongwe ka mo family. Now because of aba specific o thoya family ka moka ebile ha o nyake family mo leng wona ene a re sana le bagale ba le bagolo ba leng gore ne ba bitsa family ka moka ba ra tshwara gantša ntse we a isa le gona. Now the coming into existence ya body technology body phone re pela too much indoor so I was under the need ya re no re ga go then young way as well ke thabolo le yona it's a big factor because of no mo gona o reka bupi a reka seshibo khale re tswa re bupi bo se gona ke ya ka majamalomi bompha bupi ka paketlana so such thing you khona re connecta bele ani bele ya wi ipadile nna le wena re feleletse re lebelele molaetsa o leng gore ka o fa ba bogedi le batheletše ba rati batho ba lefem ka kakaretso e le re lebile go 2025 no ka 2025 yebeni ere ya batho ba modimo ke thwa ke famela e jantši a re khawanene le taba ja batho 2025 yebeni a re khawanene le taba ja batho le batho ba ilwa o ska voice wena wa tsena batho ba lokisa wa sala wena o ka re o tswarile 2025 a re khawanene le taba ja batho. Okay. Number 2 bakotsi bao le ba yenu aba go le selo ngwana isho don't feel entitled kore let's do away with entitlement because ba ukhuma ba bereka sharp aba go le selo ngwana isho no one owes you let's just focus on ourselves re pushe re ke phe dilo je di botse re khone o re be sharp mo life o boletse Mr Chase ba re nule ba gore ba go koloti selo itebelele wena o lebile seleng gore wa senyaka o tsebe gore ke gato e feeling gore o ka e gata gore gone go fitlela tseleng gore wa dinyaka ka gare ga 2025 ke ka mogelo gore re ipsina ka gona re ke go botse be ke nyetlang re tle be re lebelela ditiragalo tse le gore re bile le tsona go taba ya ka le Mankoko baby ge le gore gona le tseleng gore di go tlhaetse o ska ba wa fetwa ipsina ka e ya le khono go di gokaganyo tsa le ya go ka moka be ke nyetlang o tlo bone ditsopola ka moka tseleng gore di tswana go ka moka when ba tshwanetse go go latela ape ba ka se go latela ba ka se gore o ya go dira ga kae le gore ba tsentse gore ba itsine ka talent ya gago napa o dire se go pele ga re ke tlo tata everywhere Mr Chase Mr Chase one net ke nna ke lo one ka mona ini Facebook Mr Chase TikTok Mr Chase a o do bona nyana dops nyana da mile nyana e no ba ona and then 072 154 0148 ke repeater 072 154 0148 ska mfunela ba ntse tsa mbusa rena ke hood nna ke sharp ke sharp ba go founela fela go ba go latele ge ba nyaka go tseba gore o charge bokae ke na Mr Chase tle ipsineng mafelo be ke le ba makaone kaone nna ke Mankoko baby tshele tsa go le lerato la gago di ntira gore ke be se ke le sona go fitlela re kopana gape be ke ngetlang Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.